Kayak ulah teh ieu naon jadi di dieu dia tuh. Ini SD aing teh. Oh, kalah tuh. Oh, kalah. Sorry. Oh. Ayeuna teh ieu nya ulah pakai nyebrang biasa. Aya nu dieu euy, pokona mah terbaru pas meuna geus pernah baca. Jangan pernah euy. Ayo kan bawakeun vlognya teh sebelah kau di ngaranna ieu sebelah kampret anjir sebelah kampret. Ayo. Kacak. Iya, Gusti. Itu siapa sih berisik banget anjir? Anjing, si beban datang mau baladna anjing. Hancur anjing ngomong sebelah. Anjing gua mau pasukan, Gua anjing mau pasukan. Kan sini. Kita senam dulu di sini. Yo. Cet. Bentar. Juni. Pastikan nomor 6. Kita lah. Yuk mau kemana? Anjing. Yuk langsung. Justin. Saya jauh kabur. Pasukan. Kan ada bosnya di dia. Anjing. Tagenan sorangan. Kan siap. Kita ramaikan. Assalamualaikum. Ari sia naon mau dieta? Mana kau ulang? Wani aing mah. Terus sieun, lo mau bodyguard dulu? Ieu. Anjing pas aing kalah kemana anjing kalah kabur. Oh ini antri sini. Mau urusan ieu. Sebelah. Tagenan lah sok bae. Tah bos lambung kurang bos mucium. Mana mau lu kieu? Ya tes kok makan lama di sini sok. Balonku ada 5. Acak. Alah sak bae ieu di Gusti. Nah, itu mana cek gedak aneh pisan sih teh. Rek nyebrang rek naon sih teh. Jangan markas enggol poe si beban teh bebal sak poe. Ini sia, awas mau pasukan sih teh. Monyet brewok dasar anjing. Karek nulis teh nyaho? Nulis itu mau Kade yang di Selebeo. anjir. Mau dong diseleweng sama kamu brewok. Mau lagi. Iya. Paling